ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯟꯅ ꯍꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯪꯃꯟꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯧꯒꯠꯂꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯡꯁꯦ ꯄꯨꯡ 8 ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨअली ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯟꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯟꯗे ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯍꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯛꯃꯦꯟ ꯄꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯠꯇ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯎ ꯆꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ओके हंदकसे अगी चैनल की खुथांग इंगोंदा व्हाट्सएप नंबर अमखा इन डिस्क्रिप्शन खुदिमक सुम पीबनी अदुदा अइना इंगोंदा मेसेज कयाम लाक्पा कमेंट कयाम लाक्पा मरुइना अगी ऑनलाइन क्लास तौजबसिगी मतांग लाक्पनी ऑनलाइन क्लास से आई हुजिकी ओइना लेक्चर मरमदे आई ऑनलाइन क्लास इसाई सब्जेक्ट की लोइना लोइजखरे ऑनलाइन क्लास ए लोइजखरे अदुगा आई सो क्वेश्चन सिंग नैनबा 2020 फाउगी सो क्वेश्चन सिंग आई नैनजबनी अदुसो आई लोइजखरे अदुना आई हुजिकी ओइबा क्लास की ओइबा थोदोपा लैत्रे अदु मयामना आई वीडियो सिंग चंगबिरगा मरुइना लाकदबा 2021 दा मैट्रिक थागदबा महैरोइ सिंगी दमते स्पेशल ओइना इन ब्लॉग सिंग नमजबनी युमदा मतम काइथोकचरगा युमदा मयामगी मतेंग खजितंग कोविड-19 गी पेंडेमिक मर असिदा खजितंग मतेंग ओइगत्रा हैना मयामगी दमक्ता आइना तौजबनी खजितंग आइगी साइटगी ngamjaba खरा तौजबनी अदुदा मयामना आइगी सपोर्ट तौबिबा नुंगसिबिबा आइगी चैनल असिबु येंबिबा शेयर सब्सक्राइब तौबिबा लाइक तौबिबगी दमक्ता हाइनिंगा लेतरा मयामबु थागत फोंदोकचरी थैंक यू सो मच मयामु हंजन हंजन आइगी साइटगी थागत फोंदोकचरी हेन हेन नुंगसिबियु अथुबदा आइगी 20K सब्सक्राइबर यहोनबगी पांदमदा मयामना आइबु अमतंग सपोर्ट तौबियु हाइजनिंगी अदुगा ऑनलाइन क्लास की मतेंगदा आइना तोंगा तोंगा ताक्चखिबा सब्जेक्ट सिंग आइगी ओइबा अपेन पेन दबा कया अमा नैनबा आई तंजासु आइना लौजगे हाइना आइगी कैनोसे आइगी ब्लॉग से नमजबनी मसीगी मथंगदा आइना तौजरगा तोंगान तोंगान एंटरटेनिंग की ओइबा तोंगान तोंगान बा आई ब्लॉग मचा मचा कया अमि थागचरकनी अदुगी मरक सन्ना आई इसामकना मयामगी मोटिवेशनल ओइगदबा मयामना पुकनिंग थवतकदबा अदुगुंबा फैक्ट अचुंबा फैक्ट सिंगसिदा बेस तौबा अदुगुंबा वीडियो कयाम सु मयामगी मोटिवेशनल ओइनबा मयामगी पुकनिंग थवगतनबा ओइबा आइना थेंगनरपा कयामा अमसु लाइरिकता आइना पुंसीदा थेंगनरपा अमसु लाइरिकता कयामा अखंग अहै सिंगना इबिरंबा हाइबिरंबा कया अमसे आइना अदुगी ब्लॉग सु तपना तपना मरक सटना सटना आई नमजगे हाइना खल्ले मयामनसु सोइदना पांबीगनी खल्ले ताबद नुंगाइगनी खल्ले आइगी साइटगी यामना हेना नुंगाइनाबगी मोंगदा आई तौजरके आई से मिटसे खिजितंग नुंगाइजदे ngasi से स्पेक से रंग टेकथोख्रबा अदुननी मरम ओरगा आई स्पेक उतरे अदु मयामनसु हेना हेना सपोर्ट तौबीगनी हेना थाजै आइगी मोटिवेशनल स्पीच ओरकदबा आई इसागी ओइबा एक्सपीरियंस कयामा अमसुंग आइना लाइरिकता थेंगरपा अफाउबा कयामा खकी ट्रू स्टोरी द बेस तौबा ट्रू स्टोरी द बेस तौबा अदुकुंबा कयामदा पुथोकचरगा आइना एग्जांपल पिजरगा हाइजरकदबनि मसी मरु ओइना छात्र महिरोइसिंग खक्तगी दमक्ता नते ताबीबा मी खुदिंगमक्की दमक्ता कानबा पीगद्रा हाइना इना खल्ली अदुना मयामनसु हेना नुंगसिबियु हेना सपोर्ट तौबियु मयाम आइगी चैटिंग खिता चंगबिरागा सुम वारी बताय सानबिबा यागनी असुम चैटिंग तौबिरउ हंगनिंगबा वाहंग पाखुम क्याम लेरगसु सुम तौबिरउ यूट्यूब चैनल अमखक अखोइना सुमाय तौरगा तौजबसे मसी मयामगी सेबानी मसीदा यूट्यूबर खतना अमसुम ब्लॉगर खतना खंगनी मसी चैनल से सागनब होनबदा चैनल असिबु रन तौनब होनबदा क्यामु वाजे हबसे यूट्यूबर सिंग खतना खंगनी आइनसु हाइबा लंबी सिदा खोंदारुबना खंग हेन हेलई हेन हेन मसा मसाई टैलेंट कयामा अखोई मणिपुर सु यूट्यूबर कयामा लैरी नॉलेज कयाम पीबा एंटरटेनमेंट तौबा कयामा लैरी ममिंग मथा पंद्रगसु मयाम हेन खंबिरी दुंगाई मयाम नुंगसिबियु हेन हेन सपोर्ट तौबियु हेन नुंगसिबियु
ꯍꯦꯟꯅ share ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯄꯨꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯟꯊꯥꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ YouTube ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯎꯠꯊꯣꯛꯆꯕ ꯍꯣꯏ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯅꯥꯗ ꯌꯣꯝꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ WhatsApp ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ WhatsApp ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ 9856438297 9856438097 9856438097 ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ WhatsApp ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ YouTube ꯍꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯩꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯗꯅ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯏꯚꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯣꯏꯒꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5-10 ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦഡ് ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯎ ꯗꯦꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ COVID-19ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯅꯆꯥꯅꯦ ꯅꯅꯥꯎꯅꯦ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯅꯕꯨꯡꯅꯦ ꯈꯟꯗꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯉꯝꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯩ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯖꯒꯦ ꯁꯤ ꯅꯋꯥꯖꯅ ꯁꯔ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯤ ꯗꯦꯠ ꯀꯌꯥꯗꯅꯣ ꯅꯋꯥꯖ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯗꯦꯠꯇꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ माई स्कूल कन्वीनियंस की प्री बोर्ड से रूटीन तौर थारकदबनी चप चाब डेट थोड़ी थोलगदी सोदना बोर्ड की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या ब्लॉग की लाइजा एंटरटेनमेंट यूट्यूब की खुथांग मैम महरों खाजरके मैम येंबियू चुपद बेल आइकॉन से ऑन तौबियू सब्सक्राइब तब खत नतना हादकीसु हाइजगे लेबनी सब्सक्राइबर सिंह बेल आइकन सुमसोई नमग थम्बियोबा अखोन करीगुंबा पाव से नत्रगा एनी वीडियो अमता अपडेट तौरप थागलप सक खुद खंगनबा होय यामना येंगिंगदब ओरगसु नातंग तक नममगा करिनो हाइबदुमता येंगगा येंगबसु यारे कानब ओरगनु सुम येंगबिरो नुंगाइतरन डिसलाइक तौबिरो अदुगा नुंगाइरना लाइक तौबिरो शेयर तौबिरो असि नतना कमेंट तौबिरो कमेंट तौबिरपसे याम नुंगाइजे कमेंट तौबिरप यावबसे कोइना यूट्यूबर सिंगिदम ख्वाइदे नुंगाइजब खुदमना आर्टिस्ट सिंग इसे सप खोटप मतमदा इसे सप लोइबा मयामना खुबा खुबीबा मतमदा नुंगाइजबदो अदुनिको ते आई कमेंट आई सोनिया की हाय सर हाय सोनिया थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइव प्रोग्राम आई लाइव प्रोग्राम चंबीरपगीदमते सोनिया थागचरी मोहम्मद सहीर सर नुंगाइरी ब्रो है नुंगाइरिबो नुंगाइरी शरीफ नुंगाइरी है तारे सहीर है बनिको सॉरी मोहम्मद सहीर नुंगाइरी नखोइसु नुंगाइरमनि खल्ले अखोय याम जेक्सन सी अखोय हुजिकसे अखोयना हानि नॉर्मल कंडीशन उजबई वानी को आइसु मरमते सुम पाजगे इनाव इनाव
Hi sir, hi now. Thank you. Adumana sum ngatang chat tawningbagi wakhalondani ko aina sum ngasigi live tawjabase ngatang chanbirau sida aduga maruaina hojik normal oidabani akhoi normal oina ujabai wani khaiman kaithen ki akoi bada thawan kaithen ki akoi bada phamdan khotan mayam tawri kholi mayam si normal oina ubawani ai sum maramata sum pajarake thaunau jam Ronika. Ronika, good morning. Good morning, Ronika. Thank you, Ronika. Aigi live ta ngata su chanbiraga wish tawbibidamata. Good morning. Mayam su ngasi numisi nungaiba oibiu. Aina haningbadi huji normal oina ubai wani huji chi COVID-19 ki problem solve tawre happen nate. More than 30,000 ki maya yausalabni akhoi ji COVID positive oilakpase. Akhoi Manipur. Then 300 ki maya yaurabani akhoi sibana. Asi normal nate. Adu ba khoi kha checkson si rigor tawbi chang si khare hele habi wani. Mamata isum pajar ke Ronika sir se kai lamdai no Ronika I se Hairok tagine. Hairok part 3 haina khangna ba mafam du dagini Ronika. Mathang Nawas, excuse me sir. Kari le Nawas sum hambiro yani. Kaishu kai de ingona sum wahang pakum tawning sum akoi sum wari sanasi aina live se tawjabane. Hangning ba wahang le raga su aina khangba le oiraga di sum ai pakum sum pijarake. Ai site mateng tawba ya ba ai tawjage aina aina se the sida ai gi hiram asida kathok jarabani sacrifice tawrabani ai isamaki profession se oja oibanina oja oibase khra akoi profession ji khara kathopa sacrifice tawba ama darkar yam oiba adugumba sinfamni adu yarmi kai koi wari sanasi ai su kathok jage haina mairoi singdam ta ingon da lakpa message khudima comment khudima ai yarmi kai ai su reply tawna bagi tam ta hona jabani ai site ai sangau da bida ai nangau da bana mar warga ngaktang chitha nantha ba yawarga su adugi dam ta ngapiu ai nang lagadi soidna hoji se akhoi se kai demand yam lei ri bai ta samna har kanda hoi ai yamna haire khange haibai wafam di nattaba demand lei bai ba arthadi khoi gi parekha naksala bani na ko 10 gi parekha naksala coaching center sing chita ko chen ba hai tare adugi ni ai message su mar mar ta pa jage ko Nawas, in which month we are going to prepare metric exam? Nangi question se prepare haibani na prepare di tawbiba hawbiro. Nawas ko. Na prepare di chahi ami mamanu tawradaw bani adu metric parikha se kanum kanda thado ino haibagi wahang oigadaw male nangi se. Adu metric ti kuchap chaba khoi karo tawdri akhoi February last week atra March thado ai or pi adu hojiki chap chaba board gi schedule thoraktabanina chap chaba khangma ngamdri haiba tare ko tholakana isoidna amung khangan jarake inaw aikoina khangdaba questions singkai sarna khanghan bibagi thank you sir inaw thank you so much aina su tawjaba ngamba ai gi site mateng sum ai tawjabani noina su hang pakum hangakpiu kasu kaide noina khangdaba ai gi sagi geography subject ni isa se ai ji hoji kem blooming higher secondary school khambokta head of department oina pujari bani ai ji class 10 gi geography takchari aduda ai gi site geography gi mateng pangba yaba kayam leragati ai su ngamjaba ai site mateng pangjage aina ngamdarga su ai gi mathakta akang ahi oja kayam leiri takpi tikpi bangamba ai khoi lising lak takpi mamba oja kayam leiri makhoi dagi comment lauraga suggestion lauraga sum ai gi youtube ki khuthang sida mayam da sum soidna ai khangan jarake problem kayam le su solve tawna ba ai hona jarake mayam su kan hona bio metric thaga ba handa ki base ta kwai lebak thiba base oi bani madam di jahi chupam like tamba phangak ta ba yang wa like tama pa adu metric ti tha da ba ya da ba 12 tha da ba ya da ba college ki parekha ga semester exam tha khri du ne ba adu guma oi bani na kan hona ji Nawas sir na geography ki study material pini hai ba adu sir kanwane hoi Nawas ai PK haina yam kanna prepare tawjarambani adubu COVID-19 gi problem oi basida ai adu ngamja hautre adu ngamgadaw mandre hujik matam su yam naksele manamdi aina tawge na khanbam tan su revise syllabus ka tholapa mayam su khangam gani plan B 30% reduction adudagi 50% reduction gana tholapa adudagi akhoi suggestion tawfam se khangdaba karina phaduna kari question sana phaduna adu ai press chala su press adu kana hangdaba ai COVID-19 gi problem aduna maram raga ai se kita ai gi site suggestion for chai khuding ai study material phongja bani guide phongja bani handak madi ai COVID-19 gi pandemic marak sida ai ngamja hautre adu mati mayam na adu gi lemakta ai apologize story oro bignu haijari ko
sir school se January dagi kagadra anauba singse akhoi JTU singi chapchaba si tawro haibadi leite du January di tapna tapna huji normal oina yang biro mayam su gari gura sum chen ba hore covid 19 ni problem laina laina aduga akhoi sum normal tarpe pibam da ure eba kai thi nungthen khara khara hanga pa ur dur akhoi su institution si su akhoi gi tongan tongan private school association ge leiri ba kholi ba yandara chhatra sansan request tawjara ka tapna tapna hangba yaba gi pibam da हानगी नॉर्मल जब लाउन तौदरगसु तत्तना हांबा याबे फिबम द जनवरी थादगी लई हन ए पाउसु सुम हाइफे हाइफे ताइ असिमंग चप चाब 100% गी दिनत्रे चप चाबने असिमंग ओइरनी हाइबदी लईते तपना 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 कोई तपना नॉर्मल तारपे फिबम द इंस्टीट्यूशन सिंग हांगपे फिबम द पति लईरी मथंग सुम पाजरके को Nawaz say, can we meet together, sir? Why not? We can meet together. Akhoi soidna unabi yai kedabu unabi yaroidno ai WhatsApp hojiki social media matamni amaga amaga paw phone line unabi aba matam oirabani unasi then inaw ado sir question se lairak kadaba man bro ana a question laiba laidaba haiba se inaw masi laik pariba nainariba mi ki makha poli same question neba ekhoina loina makte pdf se parikha hola for example parikha hola mada question chamana ba pireba parikha ri thola eba thola pakan oza ina hange ibema ipungo nang parikha nungai baraka asar nungai tebo question khulu amane hairang pasu yawi atopam thola kan ibungo mahesh nang parikha nungai bar asar khunungai amane question da aina khangna to lo ain irame sir khulai amane question do ina khumme adu ngasai pi khi badi question di yeng biro ngasai ge lui yana khumba du da aruba question pi khi nate lai na khumba du da araiba question pi khi nate chamana question pi khi base adu question luba laiba leite kanai makha poli question ni makha ponde nainari ba mahiroi singi makha pole ba mana kyam naina ba ki habi makha pole ba like yam naina ba ma ya laina khumma mangamani ma naina haudre lun thokan the question laiba luba haiba se is depend on the students hatro di makha pole haiba amuka ena ozamo ina haijaningi Nawaz, actually I study at KM Blooming at standard 10 Nawaz hoi okay ado nangna sum unaningba leiragasu sum unasi aikoina sum akho same school dani ko anytime ko nabi agani ai subscriber sing se even 10 14k mathak 15k maya leirabani na kana no mingde ta khangda ba yauri ko school tamagasu ko ming matha sini si school tammi sargi satra ne ga hada ko kholop matam da aikoina khangbai wani okay asidai henba ai class khatagi nataba metric loi khraga su na tamara mutai entertainment blog tharapa matamda mayamna soitana aina haijabaduni bell icon che on tawbiu yam nungai nungai bamrak ta thagat charake mayamna like share subscribe tawbiu comment tawbiu simtang aishu haningi ai message sum pajake inaw chak chara pro start hoji makti chadri inaw ada ngale chara ni adu tuition am su chattuini aise aduga aina haningbodi aduga motivational video kaya mai sarake masi aina su aigi subscriber sing request tawjari sini maru aina satra mahiroi singda request tawri sini aduga motivational gi oiba speech ikhatagi nate tongan ba motivational speech tawra ko matamda mayam tabiu mina phau khibido kamaina phau khibano mina mai pakhrido kamaina pakhibano haiba wari kya ma khoina mathang tara kanda aingon su adugi ithin nama phaurakaduni adu su akhoi encouragement ama oiduni adunani yam tabiu haise ko Nawaz I didn't join any group for the camp blooming so I don't know anything about the school okay Nawaz you please send me your WhatsApp number with your name nangi mingalone na amta pibiro ingonda I will try to join you in the group ai group ta join ta holake paul loinam khangna ba jam ta telegram su laibani khoi school gi telegram group lairibani adu loinam khoi matam gi paul update tawbani is there any group for the camp blooming yes khoi kuire group sem kuire na khoi na paul adu gi longna da bagini school ka paul se longna ba kharam ram ta dakar oi school yoja singa longna ba dakar oi maramdi akhona lam lapna leina rakhabarina through social media phone gi khuthang da akhona phone da WhatsApp khak yengba YouTube khak yengba duga Facebook da chatting khak tawba messenger chatting khak tawba dugumba khak taw lebaduna taba sometimes you need to query about the school authority about what is going on in the school what our teachers are doing you should not give communication gap le haloi da bani ko
Nawaz, thanks a lot, sir. I will send it. Nawaz, I give WhatsApp number amtang ay hajarake aduda sum nang message tharo ko ay sum nang Telegram haiba app amadi download tawgadabani ko Telegram app se download tawo aduga ay number 98564 38097 98564 38097 haiba ay WhatsApp number sida sum message taro ay Telegram da add taro ke tawgadum nang Telegram app se download tawdragadi add tawi yaroi ko Telegram app to hana download tawro adu matungda ai add tawirake khoi group ta 10 gi group ta ni ko inaw sir se kai school da oza oike ai inaw hana su hai kre ai je huji huji oza se kem blooming higher secondary school khambo kalaiba adugumba school sita ai huji huji geography gi 10 gi oza oina geography social science department da huji huji lairi ai je aduna ai gi sagi oiba special subject sing ai geography gi matang kupna kupna nai najari base ai sai subject ni aduna ni yaragadi atopa subject sum mateng pangba ai sai te leragadi ai sum ai gi colleagues ni tana jarga ai sum mateng pang jarake okay mayam smai torake ai gi live sisu sangman khra male ada mayam Nawaz then inaw Ronika nogi mayam na ai gi live se changbiraga ngaktam mat wari otai sana base yam nungai je Nawaz sir would you sort out with your number again please Nawaz 985643897. Let me repeat again. 985643897. That is my WhatsApp number. Okay, yarabra Nawaz. Okay, aduda sum akhoi sum ai tawbirake soitana noi myang mateng pangjagi noi gi any help. Sarda ai subscriber khudimaki even subscribe tawdraga so ai student oikera any YouTube ki kuthang de any mateng ni rapas ena yai makai mateng pang mangambra yenge haiba wafam sima ai thamjage okay thank you sir my pleasure okay welcome Nawaz adi matang sida Nawaz kano tawrake inaw ai tuition ama su chat kadaba leire sai sing su unadri adu unarase mathangi live taw matamda khoi muka hana mayam loi unarase Nawaz okay bye sir we will again okay akhoi amko na say okay we'll meet again okay matang sida ai gi live se do sinjarage mayam na ai gi channel sibu like share subscribe to view comment to view haibo wafam je amka na thamjaraga matang sida tension jarage mayam okay bye bye all okay now sir bye okay bye